komeze mugubwe neza abakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri, kampani ya mbere kandi yizewe ugomba gukorana nayo, haba kugura ibibanza, haba mu bijyanye na deal zose z'ubutaka. Dufite abapotogarafi, dufite mbese abanoteri babikora nk'akazi. Rero tugane twe twagufasha muri gahunda zose zijyanye n'ubutaka kandi ku mafaranga makeya. Rero uyu munsi turi hano Brasserie, muri kubona ahantu turi, banza twereke kano kaviyu k'ikiyaga cya Kivu. Uri kubona kara kaviyu hano hantu. Rero tuje kubagurisha ikibanza, ni ikibanza kigari, ikibanza gifite ubuso burenga 1500. Baza ngo ni ku mafaranga angahe? Kuri miliyoni 80 gusa zirimo ibiganiro, buno buso burenga 1500 burabo bwawe. Uri kubona hano hantu turi Brasserie, na hantu ubukerarugendo bwamaze gufata indi ntera cyane. Muri kubona ko turi ahantu heza cyane, ubukerarugendo nkuko nandi kubabwira, hano hantu bwamaze gutera imbere. Muri kubona hano hantu turi yaba nkara hakurya na amahoteli, aho hepfo naho na amahoteli, aho hepfo ni kuri Heza Beach, ni metero nkeya cyane. No hirya naho ni kuri Isimbi Moteri, Inyoni Hotel. Muri kubona ko turi muri location nziza cyane. Rero tuje kwagurisha buno buso. Muri kubona guhera hano kuri kino giti, hano hamanutse gutya kugera hari hepfo, hano hose hahinzemo imyumbati no gutambika hari hirya twaturutse, niko ubuso bwacu bungana burenga 1500. Hano hantu ushobora kuba wahashyira hotel, ushobora kuba wahashyira apartment, ushobora kuba wahashyira buri kintu cyose, buri nyubako yose waba ushaka kubaka yahajya. Kandi muri kubona ko turi ku muhanda, kubona ko umuhanda wamaze gukorwa. Muri kubona ko uyu ni umuhanda kuko nandi kubabwira, babaye basubikiye hari, ariko imashini ubu ngubu zirimo zatangiye kongera gukora, bongera bashyiraho indi push. Noneho mu buryo bwo kuba byaborohera kugira ngo babashyiramo kaburimbo cyangwa se kwa kundi bubaka amavene, namwe murabizi. Noneho aho hepfo ni muri rompuwe nkuko muri kubireba. Muri kubona ko ni ahantu heza cyane, icyo kibanza cyacu kiri ahantu heza cyane. Twandikire wa mbere ntushikane n'aya mahirwe ko watunga kino kibanza kuri amafaranga make twabwiye, miliyoni 80 gusa. Ndetse wowe wadusura no kumbuga dukoresha, haba TikTok, haba Instagram, haba YouTube, hose ni Gisenyi Komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.